Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, kasama nga Bernard ato nga location dirita sa GSIS Matina ni nga siyudad sa Davao og padayon gihapon ang Team sa Armen Davao manghatag og pinaskuhan kung alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXD sa Armen Davao og nay usa ka balay diri kasamang Bernard kuso kay ang radyo naminaw jud og DXDC. Ayo, mayong hapon dirita. Oy, naadyo day naminaw di ay. Ato ning ilailahon kasamang Bernard kinsa kay. Mayong hapon di mo, ma'am. Ako si Net Bardoken, sa Matina GSIS. Okay, pila ba edad nato, ma'am? 50 years old. 50 anyos. Ma'am, kanang gatingog di ang radyo unsa nga istasyon na? Kan, DXDC. Unsay naa sa DXDC nga ano paborito man jud nimo? Si Kuya. Saka pa rin nakakadabuntag sa FD. Okay, gawa sa radyo nagatan-aw pud ka sa FB Live. Di basta-basta si mama kompleto jud. Okay, di ka basta-basta. Tungod sa imong pagpaminaw, ma'am, na imong number 1 ang DXDC sa survey sa Kantar. Okay, nakay pahalipay nga madawat gikan sa DXDC sa Armen Davao ang Noche Buena items dawata, ma'am. Okay, ang grocery items unya naa pa joy wine. Ma'am, ihatag na ko ang panahon sa imuha sa imong mga silingan sa pag-awhag pod nga para makadawat po sila Noche Buena items. Unsa mo, always sila mapunaminaw sa DXDC para kanin po sila og pack. Pamasko. Okay, mo to kasamang Bernard ang laing nasab nga napahalipayan sa DXDC Armen Davao. Pauban si Radyo Man Dudong Irene Lumusbog. Ako ni si Radyo Man Dudong Pulayaw alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXDC Armen Davao. Tatak RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.